deɛ wode nyame afrɛ no ɛne wode ɔpɛ dwane na adio wote ase me yɛsɔfo me yusɔ bobo ya me kini wote ase but the me hu na me ka kyerɛw me say ase bebi asɔfo bebele ni mu hanom me say ya class healing power church asafo me hanom anje me na me ka kyerɛ me say NDC fa ba na me meja nyame adwuma na me ya ama waya bibia wa Ghana ayaju Mahama de waya no na una ku fu ba wa ti anya half Mahama ba de waya no waya ma na bu number 1 person Mahama ba bedi akonya we dabi efia na yo ti bi mo man no enti ya pa no ya pa ni na ma setena mo de eja na kro bo wiase so ka sa bra na kwa wie ya ene ma emu odin beba enti nya NPP na ama ne mu aye dene ebra na kwa wie ye no ye hunu sa ye ne nipasu na ye wo man ni mu no ye ne ma wo man na ye dene amanfo se edwom ye ntade se amangu ya top papa ko fa no so manya ana de ba ya top papa obi se na nakufu ado ba ye onya adwuma nya nipa kwa ya akwaduro ntira adwuma wo ho pa aye ne ye wodwom de ye di dwa papa bi nti na nakufu ado de ye nsan da chi da biala da your mama say 4 years o meboa ye o me ye hwe 4 years no obeba abedada ye kwa ade kwa woja no no opeso obefa koro ya ntoma no ukwa fanu amaba na sa obeto abrade obedi kura no na abo ya matter yes yes free education free education me nya nkokoma yo oba ye man ni mpacho ne fro say mpacho ye frame akoso abo achoa ba me akoso ye December 7th why you ready to October meto pa okay NDC NPP America fi ho na do kuromo tito abada number 1 slow ha number 1 if you say ya kwa oba ya amaye ye de makọ school free enti ejom ha de number 1 no na de akro obi ya do betoma number 8 okwa ye yempe okay number 2 yero ha man so o ka se wo mpa ne policies ne nsem o ka se oba Ghana oba ya ma Ghana koso kama no ono ento waso me pa cho better to 4 years no ya hu de o ya ma ye light off light ya na mo nyina ya dai say okay enti yempe okay hey eti nigga say December 7th there obi na obetima to form asa okokromoti nsa na oh David number 1 wa na ekọ number 1 na asro wa na ekọ yani abre ampa yani abre akwa wa ya maye anya wo ko bi anwa bebre gina maye eti eja na so okay eti number 1 mama na so afu number send ekọ number send ekọ number 2 number 2 ah number 2 na Mahama ah oh sir what date I know the 8 don't open your Mahama ah okay okay yo oba ma edi ntina ma open number 1 me say wo himu kwai wa ya mayai ya wato yai enso to ye ni how eti number 1 ya number 1 okay oba ma pacho also number ben na open obi ani te number 1 ya na ko ye didi abo number 1 so ye ma free sko manya skuni boarding that's na dawo ma ya jaka play that number 1 ya na ko number 1 na ko sande obepiem ewo adwamu a aguso agagen che manya oba hema ba ko ha ma me ne ntwe nkobo oba ma pacho hwe Ghana fo anim na no man kasa pacho ne dimle frost ekua dubia we de dukobo ntuka me musa ba bia beto afa na anake se edieti wa wani tia we ko mo so oh me na do da me kuku edieti na Ghana fo nto ba ma NPP papa o ba sa de san ya na sa de che okay eniama bebre adwumaye bebre mese na anu ikra de eniama chese na nado niama wo twetwam na manu so kra ebri me na nado nyam kopon sira no e baby owo papa me manta afuo mienu this year wo mo free education me dada nado ase wo sam dan mu eti me say afiwe me sira oba bia oya batan a wa wo se ne be ko school say on to aba pa number 1 no that say yo when you penika say wa opani pacho ni dem ne frost but the free Peter pacho afi o hwase na mato aba MPP NDC afi ho na nkokomoti e koma no oh opa nyame no kura ni mu ni
say ye hwe de ekopa de a ene nyame ani MPP de o say to abama no because impuntu na all ye redoso ene enema all ye no edoso because say we free bia to nchen say me mamienu mani na ba ko mampon na ba ko ye wie na menye sika papa na sika na koye fala mami eni makoye bokwa mami papa wani mto abama o so kuto bama number 1 na no wasem to ba no eti number 1 die December 7 obi wie yellow mama so and message hold ade ba no to ba ko ni die ntokoma so obi so the free education beba or the university level bibia beba afi de wo so sa ba ya wo say me masa de university level asaba na say ntro na de na wo twai na say de wo kan enim they said the way can I support no dia and na the odin kan no I say to abama no okay ono an was to abama no December 7 na is number 1 na yo okay yo opanega say sapora na for say your friend Kwame Usu but so you share December 7th ye kwa bato so o show asete money wado to ma hwade a MPP NDC amanye kwa fi hon fa na to auto wade akwa na say wotu abade akwa yo NDC ni MPP dia so ka say de to ho dia MPP aye bi pa because we human panyini kofo help insurance for the buy sibe bua ye ne ya wofo no sebo yire kwa wokura na sika ka shankali winiska wo yire obewu bo be yi sa de ni firi wo ma wokwa wo so a wo yire kwa wo no aba uba kura yale abosom yensa na kofo adon so buy wo de help free education e de aba nyame gira kwa mema mienu ana akobi awie Timi wisa Bawumia so hihye ya wo hihye no ebebo o man no ama o man da ache awie ye enti dem bi so obi anto aba no ma Bawumia no mabo o man no na enye ye ye da si bia bato aba ma ba no enye ye bi bato oba hema pacha ni de befro say e fa me kakra okay na o hwa sene mu o pati say o ka say number 1 e dey na fi o hwe so akoto aba number 1 and dey kwa na ma o pay number 1 sa dey tell am pay number 1 say na do buy no o share bo say o the free education beba free education so e buy na bebo nipa bebre obo ha ni fie ni ban timi ko free education and am say o buy o ka so the free education beniti nipa dodo na timi akọ ana face number 1 so buy no the policies are boss no e ma mi hu say bebo ya mabunu no enti na me pay number 1 enti number 1 de onu are ko number 1 yo nigga say mo dwemu ha de nigga say obasa na abusuam na wo say yaji adwenkyere ni pa ewo eye adepa TV eso oba hema ba pa bi ma me pache ne floor say pacho ye frɛ me maame akoto ye hwa afia bato December 7 why you ready to bato aba nyame ya adoma Kristo ma December 7 to me nko ade a meto aba na oto aba yi wo hwa asese na makoto aba yi afia fa na oto aba de afa na masetena mo de agya no krobo wiase so ka sa bra na ekwa wie ya ene ma emu odin beba entinya NPP na ama ne mu aye dene ebra na ekwa wie ye no yehunu sa ye ne nipasu na ye wo man ni mu no ye ne ma o man na ye dene enye NPP na ma o man na ye dene enti medie NPP wanya hwe ma me afi me man nan ene wie school free sa ba bia me mani nya kokọ school no sana ye NDC branka me ba no hoye mfama no san say ska formal na ko school aso free NDC de mam me ba me dwa so a me beto ma ade aye to me nya de medie na me se me pray de say sa papa no be pade papa no so be pade bi so sa jo ma wasi mba na ankufa no munya o ma ni wono so ma mu o ma ni ye na media kura de kumasi akura de wona na sam de o meka no wa ha wo ba ye insurance no ba bia se no mo obi ade ko ba bia doctor wo pe kumasi nko awa ye dai wo so chusu ba ko etu ba ko na ba ko doctor ni wa na chese wo kowu eti mi gira e no ko aso ade ato aba sa me to ma no wasa bad wo ye no sa na wo be ye eti bi dem ni NDC ni atna me ka kire o man mu for ma e ma titru e ma sa mo tra mo bi di 2 million 1 million be da daw na wa nwene wo ma da che ho na akoto aba bone dia ene ye nyina ye jagireje eti wana o kwa hwe one na na ni afra na de na kwa hwe why na fa sa ko si okay that's it yo
what's number 1? Na ma me pacha dey me floor say. Me me mu na agi me mu na me frinkin cash. Okay, good. Na December 7th wo so afi na kokoro mote yakwan he. Me ma me ensa o makọ education free. Me ma me wo no, busumi bia okoje busumi sticker. Oya abelewa. Ya de man ntia na na akufu adone. Ba onua de, wo ma na eko. Ye toa ma wo mu saa. Yes, December 7th obi etimi nsama. Obi etimi nsama dwene. Me ma me abelewa na busumi bia na sika ba. Free na akufu ado nsam. Busumi bia okoyi na komanda bank. Ye frinkin cash. Okay. Enti na akufu ado de one na ne ba onua de wo ma na eko. Obi o na eko. Wo ma na eko stay shrodo. Amanfo se edwomu ye ntade se se boa amangu ya top papa ye ko fa no so manya ala de ba ye top papa obi se na kufu ado ba ye onya adwuma nya nipa kwa ya akwaduro ntira adwuma wo ho pa aye ne ye wodwom de ye di dwa papa bi nti na kufu ado de ye nsan da chi da bia la da ono ne ba onua alaji ba onua mamudu ba onua yo samle de abusa ye gusua aja gwenchero mo se memla me ma ba hazia yo abato na ya se abato December 7 ye kwa abato so na ye kwa abato si afi ho na ofiri se wo de kokomoti e koto ba ade yi no meto ama number 1 meto ama number 1 Bawumia e didn't see number 1 na koto ba ye nti me pese meto ma number 1 ne se your mama say 4 years o meboa ye o me ye hwe 4 years no obeba abedada ye kwa ade kwa woja no no opeso obefa koro ya ntoma no ye beto ama Bawumia by 8 good years no otimi ato aso aboa ye ama number 1 no yetimi enti ye beto ama Bawumia free education ye beto ama Dr. Bawumia 8 number 1 ya beto ma Dr. Bawumia oye number 1 because obe boy free education wa magana koso wa boy enti fruit fo ni na say Dr. Bawumia oye number 1 Grand woman ye to wa hu kira ye fom wo dwom ha no ye na yenim wo kwa fa no ma ba na sa wo beto abraje wo bedi kura no na abo ye mate yes yes free education free education me nya nkokoma school busumi yensa wa na tira fia busumi yensa ye maso omu kira ya number 1 number 1 na ko number 1 hey me ko amewu woni ama pa be mai kaya papa senso boache ye wonu anka wohim ya kwa ye ka soja ye gina ha bia sa 5 hours hwe ne de wa ya maye ti number 1 onu ana ekro number 8 ya na ekro every say oba no atiti abansam ye dijwa ye tika nyina ahye enti number 8 na so mo ye danya John Dramani mama na abasu ye maye mo ko ye free education no na si amode gina so bra mo kwa busumi miensa no ma betina fie busumi miensa me no ka say last year ma mo training ni mo people minini enti number 1 mo san kwa tra fufu enti nya ade a ye pen na ye pen o china 1 ho mfa so bebre school yi say me nana kura wie university for free ye be kwa enti say no ye mfa ni agro kura number 1 ye be boa na ma ono so betoa so ama ye nso so ye hunu no so mfa so ade pative ese kwa de no so hwe ma me wo se Bawumia na eko me pe Bawumia de tia me pe Bawumia ne say me free education ni ti na me pe enu nti Bawumia won mo say Bawumia ye tani njomu mpena ayi me de ye pe Bawumia pa ye nya tribalism bia Bawumia na ndeko Bawumia da suru ho Bawumia da suru ho
Bawumia dasro abaya neje abaya nwa se. Thank you mama. Yo, open get say blah 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 na yemojano. Yo, okay, right. Yeah, ba hopa. Ba from say. But me dey akwasi frempon. Okay, akwasi am December 7th. NPP and NDC afi ko komiti. Ahwa na do to aba na wo hu say amanyeko is wine na obedi oman so betimi abo oman Ghana. To me ne dey ye nyina ye oman ba ko. Ba de nyame ye timi ye sofo. Na de nyame ye tena me ka no. Na me problem de ma ko TV so makasa asem no. But mo dey aba me dem. Akonya banyangopo nsira mo. Good. Me say o pa mo nkosoro NDC fo nkosoro mbra fom. Nyame say me kan pray NPP fo benya aba no. Omo nkosoro ba fom de NPP na efa aba no. Nemo mo de twa to ne say NPP fa aba na NDC ko no embe chemionu say me say say Bawumia hwemi a me wa hwemi a ma so de nya so de kase bia ba to hwemi nya me se me kasa asem kire NPP fo nyangopa na yi say na me ka kire no no hwe asofo bebre so abeka ya sofo wa bibia wa si nya me yi sade na kire no wa beka se NDC be nya ba me se ofiri nya me say me ka kire wala bi na me kasa asem asofo bebre abasha nkomre enye mfiri nya me baba ye wode nyame afre no ene wode opadwani na adi o ti as me yasofo me so bobo ya me kini o ti as ye but the me hu na me ka kire me say se be asofo bebre ni mu hanom me say ya class healing power church asafo mu hanom anje me na me ka kire me say NDC fa ba na me meja nyame adwuma na me ya no December 7 NDC fa ba na ba ja nyame adwuma me na me ka kire nyame ya ti me nyame me bu sanya no ya trofo dabi nyame nya trofo nya na nyame ya trofo me say NDC o jade me ka cho bi say KPP be ya ankomu njai campaign ye na ankomu hwe se yanto aba omu ye dai NPP be fa aba no NPP fa aba so de twa to na me ka tro NDC ko me timienu se mu timienu a NPP free so a NDC tima bio afile be nya aba foforo ma we mu yanko nsira yo abusa ogoso ye wo aye race course ne ye bedru race course we dey na gese wasa enye ma menfo na mo ti aye na policies na se na ye no mo twen komo awa the party TV so all right yo me pam to ya from abna santoa me kuro nya sante mampon thank you me pesa me katra Ghana fo nyina se yesra wo mo mama da woro ma na na du bebre no de wa ye Dr. Bawumia yesra mo eno anya de won to aso NDC fo no nam so ma fa wi ya pressure no de ye de ato so president pressure aya tura anya no kura nyame wase hine na ye de awie nyame na hine na wase ne Dr. Bawumia enti yesra Ghana fo mo nyina mo na nyakopo gbasa de nya de amram na okwa mo hine obo ta ati wo no watam akoto de no aba no so betu nkuro obo fiefo abo ma ja akora no wo akora no ko na ro de ye de to aso eti asrabo momo na Dr. Bawumia na to ade na ado aye de aye ne so na ado nyansani Mr. Showman mo fa ahoboa ne to aso na ya okay yo okay wanu no de die magasi ya mamka kwa okay tell kakai so na kasa okay yeah the first one okay wait magasi kakra na kwa nyame sha pa twa nyame ne sehene nyame wasi hina wie de papa ka bi pasam enti never service for there NPP na fa bar state NPP fa bar no number 1 it will be on top of my NPP on bet my money here we don't say thank you quick me ba pa Nana my free education. Ya kwa nyina wa ya ma yen. Say was me mama me ba ko school wie say we be doctor okay enti ya twaso okay yes samuda say the tia bia number 1 enu ana person
Mahama babedi akonya we. Dabi. Efia nan o ti bi mo man no. Enti ya pa no. Ya fa ni bi. Aja. Edit na wo fi se Abraham Mahama omra. Mahama waya bibia wa Ghana. Ayaju Mahama de waya no. Na una ku for ba wa ti bi anya half. Mahama ba de waya no. Waya ma na bu. Proper 8 years near the Sumu. We are not going to pro 8 years and another. Bidi mana now nana for the Bawumia na ko. O ma me be school free St. Louis. Come here be 150 million. And to me chia 1 cedi kula. Me me nyina ko free. Say kwa me sa be sha dia sa wu bie. Me be wu bie ba sa ka because free it me be wu beble. Okay. Right. Baba man pacho eni die mu. December 7th about 20 baso. Afi en fa na do ko motifa. Koko motino. Aya wana na eklo. Ye pese ya manya nimdie. No wo ye tuma no asamla bie, wo meto aso. Saa ne ye hwehwe no. Yo. Aja we dey pacho eni die mu about 20 baso. Afi dey na eklo. Ayi ne da ka kasa bra. Nyame dia nyame asia yo me NDC ni to ba bi. Oh, we NDC na actually what you say Ghana for show. Okay, we was saying this about what's what if an echo. Oh, na do ba ye ne de mo de an wa bo ne de ye ba ta ikura de che se de wa ya me ye ne de na che se bro adwo ne nto aso. Enti ya kira se Bawumia mato ade na ye no so na ye ma ne nkon kan. Ye pe ye ma ne da ache, ye ma ne yie die. Enti enim se na do ekwo de Bawumia na eba. Wa beto aso. Enwuma pa na do ja ne ho no. Enu na Bawumia be. Now say. Me pa to ye to aso ai. Ye to aso. Ye to aso ma Bawumia. Bawumia to aso ma ye. Esan se de o ma ye na so ye bo. Eti ye to aso a. That's it. A very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back, and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no no.